Go tshameka ke selo se se botlhokwa fela thata mo kgolong le kgodiso ya ngwana mongwe le mongwe. Karolo e ya go tshameka go lemogilwe e le botlhokwa fela thata ka ena le seabe mo go rotloetseng matlhagatlhaga mo baneng ga mmogo le go nolofatsa le go tlhofofatsa thuto. Ke ka moo go nang le letsatsi la mafatshefatshe la go tshameka, International Day of Play, le le tshwarwang ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Seetebosigo, go ipelela ga mmogo le go sedimosetsa setšhaba ka botlhokwa jwa go tshameka mo kgodisong ya bana. Thulaganyo ya tsa botsogo gompieno e tshwere dithuto ka letsatsi le, gore ke eng le ketekwa ga mmogo le botlhokwa jwa lone. Tla re simolole thulaganyo ka go ithuta ka letsatsi le. Letsatsi le la go ipela go tshameka ga bana le simolotse ngwaga o hitileng ka 2024. Tota ebile nkare ka kgwedi ya March ka Mopitlwe 2024 mahatshe le kalana la mahatshe le nka se gwa nka reng ke United Nations ne la kopana ga le kopana ka nako yone eo ba ne ba nna le tumalano ya goreng ka kgwedi ya June a le di 11 go ipelwe letsatsi la go tshameka la bana. Go tloga go mahatshe otlhe a ileng goreng ke makalana kana ke di-member tsa United Nations ne di a simolola go ipelela lone letsatsi lone leo. Ke jaaka o bona le rona re le lehatshe la Botswana re ipelela letsatsi le la go tshameka ga bana. Mme ga se la ntlha re le ipelela re simolotse ya lo gone last year ha go simolola gompieno re mo ngwageng wa bobedi re ntse re ipelela lone letsatsi lone le. Re ithutile ka letsatsi la mafatshefatshe la go tshameka gore ke eng mme ebile le simolodisitswe jang. Letsatsi le monongwaga le tshwerwe ka setlhogo sefe? Re le lephata kana di-ministry tse tharo tse leng gore re dila le bana ka lone kana re tshela re kopana le bana ka kgapetsa. Tsatsi le mo mafatsheng otlhe re ipelela go tshameka ga ngwana. Ra re ngwana o tshwanetse go tshameka. A o mo ruta eng, a o mo lemotsha eng, o tshwanetse go dira seo ka go tshameka. Re lemoga gore ngwana go tshameka gore ga se go ja monate hela. Ene o ja monate mme go na le dio tse dintsi tse di tlang ka monate wa o jang ka go tshameka. Boboko ba gagwe bo gola jalo ka wa bana le ba bangwe a ithuta dio dingwe mo go ba bangwe. Puo o etsa mo go ba bangwe ya kantse ba tshameka. Maitsholo a mangwe le one wa tsa ke tsone se ga gongwe go tshameka mo re reng re go ele tlhoko ka gore go kgona go motsa go mo isa go sele. Ga gongwe go tshameka mo re batla ebe motsadi le ene a ntse a le gauge a kgona gore a ise go tshameka go ka yang teng. Emma tota ngwana mongwe le mongwe ra re o na le tshwanelo ya go tshameka. Ha le ko sekolong a rutiwe ka go tshameka ke gone re ga o mo ruta ga o mora gore 1 + 1 ke 2 o mo nnetse hatsi ga ithuti sentle go na le ga o mora gore tsa le botlele tsa le lengwe a kae a mabedi ene wa tshameka ga itse gore ka go dira jalo wa ithuta. Ngwana o ko lapeng ha o le mme le wena ha o ntse wa no mora gore o monela dikotlelenyana gore tlhatswa le ha e ka tswa eletsa bompopi a tshameka mme go bohelelong go hela ithuta gore beisane ya tlhatswiwa kopi ya tlhatswiwa go dirwa jang le mo go tshamekeng ga bone le mafoko a nnete a tshwantse gore a itse o kgona go ithuta gore go mo ke kopi ene a ntse a ithuta ga gongwe o tla bona bana gore la ba tshameka ele ka ditemi tse di harologaneng ngwana o hela kapa le lengwe ka pela ka baka la go tshameka. Setlhogo sa rona ra re tlhopha go tshameka tsatsi le letsatsi gore re go bontsha gore ngwana ga gona tsatsi le go teng ga go tshamekiwe. Tsatsi le letsatsi a sengwe le sengwe se ngwana a se dirang ebe se tsentse go tshameka mo go bone. Ke batho ba metlae ke batho ba ba ratang go tshameka gape ngwana ba na le gore go reetsa ga bone go khutshwane ke so re reng ha o mo a dira ka go tshameka ke so sa se ratang se se kgonang gore se mo dira gore a batle go reetsa se o se buang kana a batle go dira se o reng a ithute se o reng a se ithute. Ke se re reng nako le nako tlhopha go tshameka gore ngwana a tla kgatlhege mme se o batla go se moga a kgone go se amogela ka go tshameka. Setlhogo sa monongwaga
se tlhalosa gore go tshameka ke selo se se botlhokwa sa tsatsi le letsatsi mo kgodisong le botshelo jwa bana. Se ama mongwe le mongwe, puso, dikgwebo, dikolo le malapa jaaka re ithutile. Fa re tswelela le thulaganyo, re ka re ke eng go tshameka go le botlhokwa mo kgodisong le dithuto tsa bana? Tota go tshameka go botlhokwa ga go taka ngwana because boboko bo bone bo sentse bo gola, so ba tlhoka gore ba tshameke gore go thuse gore ba kgone go akanya sentle le hela gore ba interacte le bana ba bangwe o ba kgone gore ba build yone relationship le bana ba bangwe, ba ithute mo baneng ba bangwe, ba ithute dilo tsa botshelo mo baneng ba bangwe le hela le go akanya yana go botlhokwa gore ba tshameke gore ba kgone gore ba ithute dilo tse dintseng yalo. Ga se gone hela le go developa ga puo go botlhokwa gore bana bao ba ithute mo baneng ba bangwe, ba ithute mo go rona bagolo, ba se ka ithuta mo TV because we tell gore ha re tsena mo di-cartooning o TV ha gongwe dilo tse dingwe ga e kgone go di bua sentle, so ngwana o helela yanong puo ya gagwe e sala ko morago because ha kgona go ithuta ka ha tshwantseng gore a ithute ka teng. Gape hela ha re lebelela le ka ha ngwana a kgonang go tsamaya mo botshelong ka teng, ga re a bone ba bangwe gore bone ba dira yang and gore a dire yalo gore a tshameka le bone, a tshameka le bagolo, so go thusa gore ngwana a kgone go copa mo botshelong. Ha a kopana le dikgwetlho a itse gore o ka dira yang gore a kgone gore a henye dikgwetlho tseo. Ga re lebile gape ko sepatela, ga re lebe ka go tshameka ga ngwana ko lapeng ko sekolong hela, re lebile gape le ko baneng ba gore ba roba ditlo ba lwala le bone go botlhokwa gore ba tshameke because ha go nna yalo go dira gore go ba ntshe mo dikakanyong tsa gore ba lwala, go ba ntshe mo kwelotloseng ga maikutlo a gore ga ba tsoga sentle ba ko sepatela, bana bangwe ba ko lapeng ba ko sekolong ba kgona go tshameka. So ha ba tshameka kana re tsenya component ya go tshameka ko sepatela, then le bone ba ka bona gore nya mme le gone environment e tshwana ya kwa lapeng tshwana la ko sekolong, at least ke kgona go tshameka, at least ke kgona go dira dilo tse e leng gore ke kgona go dira le ga ke se mo sepatela. Gape go dira gore go relaxe bana ba kgone le gore ba hole ka bonako because yaanong maikutlo a bone ga a kotlomela, ba kgona go akanya sentle, ba kgona go tsaya melemo a bone sentle ka gore ba mo environmenteng e le gore ya ba relaxa. So go botlhokwa tota gore bana everyday ba tshameke go sa kgathalese gore ba ko kae, go sa kgathalese gore ba lwala kana yang, everyday re tshwanetse re bone gore tsenya component ya go tshameka mo teng gore boboko ba bone bo kgone go gola sentle, gore ba kgone gore e re le ha ba kopana le dikgwetlho ga nako ntse tsamaya e ba itse ka gore ba ithutile mo go ba bangwe, ba ithutile mo batsading, ba ithutile mo matitšhareng botlhe ba e leng gore batho ba amana le bone ha ba ntse ba tshameka. Pele ga thulaganyo ya go ikhutsa, re ithutile gore go tshameka go thusa ngwana ka ditsela tse di farologaneng tse di akaretsang go thusa boboko go gola sentle le go dira gore ngwana a kgone go dirisanya le ba bangwe sentle. Mme jaanong ke efe metlhale e batsadi kana batlhokomedi ba bana ba ka e dirisang go rotloetsa tshameko mo baneng? So ebile batsadi tota ba botlhokwa mo ha go tsena mo go tshamekeng le bana because batsadi ba ruta bana ke bone batho ba leng gore ba spenda nako ntse le bana so batsadi ko lapeng ba ruta bana ko sekolong, so ngwana ko sekolong wa ba ile go ithuta and then after that wa tshameka le ha tsena ko lapeng go na le nako ya go ithuta, go na le nako ya go tshameka. Yaanong batsadi ba tshwanetse gore ba bone gore ba rotloetsa bana gore ba tshameke le baagisane, ba tshameke le bone hela batsadi ko lapeng. So o bone gore everyday o tsa laile a waranyana hela o nna le ngwana ga go ha batshe o tshameka le ene a ke di-game, a ke di-puzzle kana ke di-game tsa rona tsa Setswana tse re di itseng. Go botlhokwa gore o kgone go tshameka le ngwana gago and go mo hela go dira gore o nne close le ngwana gago a kgone gore a go tlhalosetse sengwe le sengwe gore go na le sengwe se e leng gore sa diragala ko sekolong bullying yana kana ha a tsoga sentle mo maikutlong a kotometse, ha o mo hana ko e o mo ha lorato le o tshameka le ene o kgona go phuthologa a hella a bua
dilo tse dintsi tse e leng gore di a mo tshwenya mo maikutlo le wena o tlhaloganya ngwana ga go tlhaloganya. So go botlhokwa gore batsadi re tseye karolo e ntsi tota ga go tsena ko go tshamekeng ga ngwana, re se ka simolola hela re TV di-phone akere. So re nne le bone, re bue le bone, re dire everything le bone because go mo go a thusela ka bo bone. Go metlhale e le mmalwa e batsadi batlhokomedi ba bana ko mafelong a a farologaneng a akaretsang dikolo ba ka e dirisang go rotloetsa bana go tshameka, tse di akaretsa go lomaganya metshameko mo dithutong tsa bana. Fa re itebaganya le botsogo, go tshameka mo baneng go ka ba thusa jang? So go tshameka ha re bua ka botsogo ba ngwana, yaka ke setse ke tlhalositse go botlhokwa mo go developong ga tlhaloganyo kana cognitive development, ka ha ngwana a akanyang ka teng, ka ha ngwana a dirang dilo ka teng, o go bona thata mo go tshamekeng. A tshameka le ba bangwe le ha tshameka le nosi hela ka di-toy o dilo tsotlhe tse e leng gore wa di dirisa, ngwana o kgona go bona gore o kgona go dira o go akanya yang, o kgona go solva sengwe o puzzle ya tlebong a e dirisa jang a le nosi. And go mo go dira gore ngwana a gole le dikakanyo tsa gagwe hela a kgone go gola sentle. So go botlhokwa le hela go developa ga speech o ka ha ngwana a buang ka teng, go botlhokwa gore ngwana a interact le bana ba bangwe. Re ne re bona ka nako ya COVID gore bana ne ba e leng gore ga ba tshameke, ga ba ye sekolong, go di-maske. So bana ba teng ka bontsi yaanong ba sala ko morago ga go tsena ka bueng, ba sala ko morago ga go tsena ka go amana le ba bangwe o interaction le bana ba bangwe, interaction le community hela at large. So bana ba teng tlhela gore ba ne ba sala ko morago. Mme yaanong after re tswa mo kganyeng ya COVID gompieno mme go ntse go a tokagala. So go botlhokwa gore ebile now because re tswa mo kganyeng ya COVID re rotloetse gore bana ba tswelle ba ntse ba tshameka gore ba thusega gore ba kgone go developa sentle, ba se ka sala ko morago mo yone kganya ya go bua, ya go akanya le gone go interacta le batho ba bangwe. Tota mongwe le mongwe wa rona ya ka teme ya gompieno e bua ka play every day everywhere. So mongwe le mongwe wa rona re na le karolo re tshwanetse re tseye gore re bone gore bana ba rona ba tshameka, go nna le nako e leng gore ba tshameka ba engage mo di-activity tse e leng gore di dira gore ba kgone go akanya sentle, ba interacte le batho ba bangwe le the world out there. Re ntshe bana mo di-social media because gompieno ha re lebelela bana ka bontsi ba mo di-phone, ba mo di-interneteng, and we tell gore ba hella ba ithuta dilo tse e leng gore tota o mekgwa e leng gore ga ya siama. Mme ha e le rona yaanong ga re boelela ko tshimologong hela ko bogologolong ko e leng gore bana re itse gore ba tshameka, re interacta le bone, and ha e le gore yaanong re simola re nna re engage le bone then go ka thusa. Mme hela yaka ne ke bua ga se ko lapeng ko sekolong hela le ko dipatele re tshwanetse re simolole re bone gore yaanong re tsenya go tshameka o play mo dipateleng tsa rona, mo dikokelong tsa rona, mo dikokelwaneng tsa rona, gore bana ba kgone gore ba hole sente le bone ba enjoye gore le ha ya ko sepatela ha ye go thabiwa hela o utlwa botlhoko hela, mme go na le ha e leng gore kgona go tshameka teng, kgona go relaxa teng. Tota nna ke dumela gore go tshameka ga ngwana setse re buile ka botlhokwa ba teng, go botlhokwa hela thata go ka ruta dilo ka bontsi ka bana gape le go thusa le go gola ga bana. Ke dumela gore go ka nna molemo ha e le gore letsatsi le re ipela ka like our different departments. Gongwe ha ke bua sentle hela nkare le ko dikolong, gongwe ko dikolong hela e re ka June 11 be re dire ka letsatsi le ga go rutiwe, ga gona bo metse, ga gona bo 1+1, ke tsetse e leng gore bana ba tlhola ba tshameka ba ipela kore e nna bone bana, kore ga o batla go bona ngwana tota gore motho o ke ngwana o mmona sentle ga a tshameka. Le rona gape ba botsogo go dikokelwaneng e ne tsetse le leng goreng le rona we have set up ka ha re dirileng bontle bone bo re bo dirileng ha ka teng ha even in our clinics re mekile sure goreng go na le dithoe tsa bana go a tshamekiwa,
go pehela ko leng gore bana ba kopana teng ne re ka netefatsa goreng le bone ba tshameka re ipelela letsatsi le mme hela gone mme gape mme go le ipelela hela mo letsatsing le le 1 hela ga go lekane ne re ka dira yalo le go mo leng gore go na le se ka segwa ba go bitsa di build up events mo e leng gore gongwe ga kgwedi ya June e simolola yana go simolola go nna go ntse go ipelela letsatsi le maphata ka go harologana a ipelela letsatsi le go tshameka ke karolo ya botlhokwa ya go gola ga ngwana go ka thusa gore ngwana a itekanele mo mmeleng le mo tlhaloganyong tla jaanong re utlwe gore ke dife dikai tse di leng teng tsa go tsenya metshameko mo dithutong tsa bana metshameko e mentsi e re lekang go e dira mo tlelaseng gore ngwana a kgone go ithuta jaaka ne ke bua ga o mo ruta dipalo bana ka bontsi gone gompieko ga ba rate bo dipalo ka gore re ne re sa tshameke o tsenela mo tlase bore 1 + 1 ke 2 gore a sena tlhaloganyo ele ya dipalo gore tota ga gore 1 + 1 o ra hela gore a tse letlapa le le lengwe a tlhakanya mme ga ntse ba tshameka ona gore ba kgomokele ya heta a ba bo a hitisa letlapa le lengwe kgantele wa bona gore ga o tsaya letlapa le lengwe bonetsa tsatsi le o morang gore 1 + 1 ka gore o mo simolotse ka go tshameka wa go kgona go itse gore o ne o reng go tshwana hela le tsone dipina tsa bone tse re di tshamekang le bone ga gongwe di abe di na le melaetsa gore wa ba a opela mme rona re batla gore a ithute sengwe mo pineng ya e opelang ha re what is your name my name is rona ra be re itse gore o opela what is your name mme tota re batla gore a itse gore leina la gago ke mang a ba kgona go ha leina la gagwe gore go ba ruta go tshela sentle le ba bangwe le maikutlo a bone ba itse go a laola gore ga e re mpopolo wa le mo tlelaseng kana ngwana o mongwe o tla lapeng a le nosi e le gore ene ga itse go shera kana go tlhakanna le ba bangwe so ha bona mpopi o batla go tshola kana ha ile gore o bona o tshotswe ke o mongwe wa lela ha ntse a tshameka le ba bangwe wa hela ithuta gore maikutlo a laolwa ga ke lele hela ga ke batlang teng tota go tshameka go bopa ngwana go simolla gore di tshetlana tsotlhe tsa go gola ga gagwe di gola monate kana sentle ha tshameka go tshameka ga se go ijesa monate fela ke tsela nngwe ya go ithuta ka go tshameka bana ba ithuta go nna le dikamano le ba bangwe go nna le bokgoni jo bo farologaneng ja go etelela pele go nna le nonofo ya go itshoka ga mmogo le go dirisanya le ba bangwe jaaka re utlwile tla re buisanye le ba lekalana le le ikemetseng ka nosi mme ebile le itebagantse le bana la UNICEF re utlwa gore seabe sa bone ke eng mo letsatsing le tshwanelo la gompieno la go tshameka UNICEF ke lekalana la baditšhaba United Nations le le itebagantseng le di mananeo a bana le go buelela dikgang tsa bana gampe go re le UNICEF re itemagantse le goromenta wa Botswana segolo bogolo re bereka le Ministry wa Health Ministry wa Child Welfare le Basic Education le Ministry wa Local Government and Traditional Affairs re kopane le maphata a puso go buisana le go bereka go rotloetsa dikgang tsa bana segolo go tsatsi eno re lebile botlhokwa ja tshameko mo kgolong ya ngwana mo re go bitsang importance of play ka di 11 tsa ga June ngwaga le ngwaga ra kopana re le UNICEF le goromento a Botswana ka maphata a ke a boletseng re rutontshe batsadi bana NGO dingaka bothe bana le seabe mo godiseng ya ngwana go bua gore keng go tshameka go le botlhokwa mo ngwaneng re le UNICEF re rotloetsa letsatsi le ka gore ngwana o ko pele ga sengwe le sengwe se re se dirang re rotloetsa gore ngwana a tshwanetse gore a tlhokomele re rotloetsa gore ngwana a rutiwe ebile re rotloetsa gore ngwana a bone botsogo jo bo lolameng yaano ha ka re lemoga botlhokwa ja tsatsi eno re le dirisa gape go tsamaisa molaetsa yo re be re for every child health for every child education for every child play for ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse re a bone botsogo
ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a bone dijo tse di siameng ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse gore a tsene sekole mme ga re ntse re tsweletse re lemoga botlhokwa jwa go tshameka re eletsa go rotloetsa bana le seabe bothe re rotloetsa batsadi gore go tshameka go na le botlhokwa jo bontsi ga se gore ngwana o tola hela go mo thusa gore a gole mmele ya gagwe go mo thusa gore tlhaloganyo ya gagwe e develope go mo thusa gore a kgone go neelana le ba bangwe ka nako e ngwana a tshameka o ithuta boleng ja gore ha ke le motho ke tshela yang le ba bangwe o ithuta gore a kgone go nganga go botlhokwa mo ngwaneng gore a kgone go itse go nganga gore a kgone go bua dikgang tsa gagwe a kgone go di emela ko pele dio tsotlhe re di simolola ngwana a santse a le monyenyane ke sone se re leng UNICEF re rotetsang di be re gatelela gore ha re le ko malapeng re le batsadi a re le teng bana ba tshameke a re tshamekeng le bana ha re le ko dikolong a re le teng bana ba tshameke a re ruteng bana ka tshameko ka gore ngwana o tshamekang ke ngwana o na le boitumelo ngwana o na le boitumelo e gola e le motsadi o e leng gore o kgona go godisa motswana o mongwe o e leng gore o botlhokwa ko bokhutong ke eletsa ka go etsa kere re le UNICEF re rotloetsa sa ntlha motsadi gore a re tseye go tshameka e le tlhoagalo re itse gore go busetsa eng mo ngwaneng mo go ba thuto a re tseng go tshameka re go tsenye mo thutong ya rona gore bana ba rata sekolo ba tswelle ba ithute mo go ba bonyaka a re tseng tshameko re itse gore e botlhokwa e thusa gore tlhaloganyo ya ngwana e gole mme mo motswaneng ka kakaretso ke gore kere go tshameka go botlhokwa a re le teng bana ba tshameke ba gole nne batho ba itumetseng lephata la botsogo lone le tsaya boikarabelo bofe go tlhomamisa gore bana ba godisiwa sentle mme ebile ba neelwa tshwanelo ya bone ya go tshameka lephata la botsogo le dira ditiro ka go harologana tiro ya ntlha ye nka buang ka one ke yone ya go rutuntshisa setšhaba ka botsogo le go itlhokomela mme ha rutuntshisa setšhaba yalo re se rutuntshisa ka botsogo ka go harologana re ntse re rutuntshisa batsadi kana batlhokomedi ba bana ka botlhokwa jwa go tlhokomela bana ha ntse rutuntshisa yalo re kgona go ba ruta yana ka botlhokwa ba go tsaya mekento ka botlhokwa jwa go tlhokomela bana ka botlhokwa jwa go jesa bana mme le ha re ntse re le ho re bua gape ka botlhokwa jwa go tshameka ga bana le ha ntse re bua ka botlhokwa jwa go tshameka ga bana re ntse re ba rutuntshisa gore ha ngwana a tshamekelang teng go bo go le phepha mme gape e seng bo phepha hela go bo e le goreng go siametse ngwana ga se mo ngwana a tla helang yana ngwana e le gore go diparafini gono go dio tse di ka tlhabang ngwana ba hela a nele go tseleng gore ga di a siama gono go so re rutuntshisa gone mo le gore ka se go a re bitsa re re health education re le ba lephata la botsogo ga re dire le nosi re berekisanya gape le maphata a mangwe gape a ileng a puso re berekisanya le ministry wa local government re berekisanya le ministry wa child welfare and basic education mme gape e se ba puso hela go na le makalana a mangwe a tshwanang le a bo UNICEF e leng gore re bereka lone la mangwe hela ka bontsela e leng gore a ikemetse a le nosi e le hela kgang e le gore rona re le ba botsogo tlhokomelo ya ngwana re ka se re kgone re le nosi go na le ditsetlana tse dingwe tsa ngwana tse e leng gore gongwe re ka bua ka kgogontsho ya ngwana re ka bua ka go seke go tlhokomela ngwana sentle ke gone mo e leng goreng re tlhoka maphata a mangwe a e leng gore a ka tsena gone go mme gape re ntse re le ba lephata la botsogo gape re na le lephata le leng gore nka le bitsa ke re a unit mo Ministry of Health ye leng goreng itebagantse segolo yang le kgolo ya ngwana mo lephateng lone leo jaaka ke buile re tsamaya ka metse house by house door by door re rutuntshisa batsadi gore bana ba tlhokomelwa jang re sa rutuntshise hela gape re ntse re lebelela le gone goreng ha bana ba tshamekelang teng ha bana ba leng teng a ne le bone go ba siametse mme ye nngwe gape ye tona ta e leng gore Ministry of Health ya e dira ke rona ba leng gore kwa tsone di-policy tsone tse leng gore di itebagantse le tlhokomelo ya ngwana le kgolo ya ngwana mme hela ke batla gore re lebogele gore tiro ye ya tlhokomelo ya bana re le ba botsogo ga re nosi mo go yone rona ba botsogo ngwana ha goroga ra mo amogela
ga re mo amogela re netefatsa gore ngwana a rona botsogo ba gagwe bo siame ha a tswa gore bona gore a mme tota ngwana a rona mme o na le sa se jang o na le tlhokomelo ya gagwe ba local government ba tle ba tsena gono ho ha ngwana o a ntse a tswa gono ho ra mo tsaya ba education ba mo tsaya ba netefatsa goreng ngwana eno o a rutiwa mme rotlhe re ntse gone yalo moletsa wa rona o mongwe fela mo goreng ngwana ke right ya gagwe ya gore a tshameke. That's why re choose play every day. Go tshameka ga se tsela e le nosi ya go ijesa monate fela. Mo baneng ba ba golang, go tshameka go botlhokwa ka go aga bokgoni jwa ngwana go nna le bokgoni jwa go ikemela, go rarabolola mathata, ga mmogo le go nonotsha kgolagano magareng ga bana le batsadi ba bone. Molaetsa ke gone gore re le batsadi kana batlhokomedi ba bana a re tlhopheng go tshameka tsatsi le letsatsi.